Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Cristo Jesús tigrana, Tayta Dioska, tukuykunata kishpichinkapaqmi, paymana huyipaqta huyaq kashkata rikuchishka. Ñukanchiktaka, Diosta mana manchashpa kawsanatapish, kay pachapi milli munaykunatapish sakishpa, kay kawsaypi alli yuyaywan kashkata rurashpa, Diosta kazushpa kawsachunmi yachachikun. Ñukanchik hatun Dios, kishpichik Jesucristo achignikuq sumaq shamunata shuyakushpami, chashna kawsana kanchik. Ñukanchikmanta tukuy mana allikunata fichashpa kishpichinkapaqmi Jesucristoqa, paypaq kikin kawsayta kurka, chashna rurashpami, allitaka chay yuyi rurashpa, paypaqlla kawsachun chikan yachirka. Tito 2:11-14 kama. Y Diospaq churi Jesucristoqa mana hatun tukurkachu. Payka runa ichayuq tukushpami kay mundo kay pachamun shamurka. Mana chayllapi sakirirkachu, shuk sirviq shinami tukurka. Shinallataq tukuripika shuk cruzpimi chakatashka wañurka. Kaytami rikuchikun Filipenses capítulo 2 verso 5-11 kama. Hatun yachishka kanapaqqa kallaripika rimakunmi rikuchikunmi y Diospaq shimi Bibliapika imalla tukushkata. Kallaripika runa ichayuq tukushpami shamurka wacharirka kay mundo kay pachapi. Chaypa washaka paqtachirka y Dios mingashkata paymi shamurka servingapaq. Shinallataq paypaq ruraymi karka gentikunata kishpichina. Chaymi cruzpi wañurka. Shinapish wañushkakunapaq chawpimanta kimsa punllapika hatarirkami kawsarirkami. Hawa pachamun rirka, kunanka y Diospaq allilado makipimi, ñallami tigranga, kawsaqkunatapish wañushkakunatapish juzgangapaq. Chaymi tandanakushka kriqkunaka, kay punllakunapika y Diospi krishpa shuyakuna kanchik, pay tigranaka kashkata mana rurashkachu kan. Chaymantami kay punllakunapika, tandanakushka kriqkunaka, apu Jesucristo huyukama tigranataq kashkata yachashpaka, kushikushpa imata mana manchashpa ñukanchikka katikuna kanchik. Llakikunaka problemakunaka ni mayhan kriqpaq mana illangachu. Kishpichik Jesucristo llatikmi nirka, gentikuna ñukanchikta phiñana kashkata payta katikushkamanta. San Marcos 13:13 pinin, ñukata katikushkamantami kankunataka tukuykuna phiñanga. Shina kaqpipish, tukuringa kama ima llakikunatapish apaqtaka Dios kishpichingami. San Lucas 6:22 pipshininmi, runa ichayuq ñukata katikushkamanta phiñaqpi, kankunawan mana tandanakushun niqpi, hamikpi, ima millanana tashina kankunapaq shutillatapish mana rimashanekpika kushikuychiklla. Ñukanchikta phiñangami, ñukanchikta llakichinkakunami, y chay llakikunataka ñukanchikka apanami kanchik. Chashna kaqpipish chay llakikunata ñukanchik apashpaka ashtawanka nitukunchikmi kawsaqkuna kashkata rikuchikushkata chay llakikuna chay problemakunaka ñukanchik kawsaypika llakikunaka tiyanatikmi kan. Shina kaqpipish amataq ñukanchikka pandarishun. Kriqkuna kashkamanta llakita apashun, kriqkuna kashkamantaka llakikunata apashunmi. Shinapish chay llakikuna chawpipi paqtachik tikana, Diosmanta mana karuyana, pay munashka shina katina kawsanaka mana hawallachu. Chashna kaqpipish ishpichik Jesucristo tigranata yachashkamanta, chaypi shunqumanta krishpaka ñukanchikka ñawpaqmanmi katishun. Shinallataq pay tigrashpaka ñukanchikpaq allikunata apamuna kashkata yachashpaka ima llakikunatapish apashunlla chimpapurasunlla Jesucristopaq shutipi. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna. Ashtawan yachangapaqqa, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay. Pagillata uyashkamanta.